baru udah kenyang. Nariun. Apa dari irung-irung na acan ya? Hei. Jos ya, tuh bisa digardu. Munaon kitu lamun aing digardu? Atuh teu kena naon. Canariun mah sia digardu. Biasana ge di mah bae ngerem pas potong Indo kan. Nu edan, kotoknya nah. Beuh. Leman, senarian jajan. Oh lah. Gua duit aing mah. Jaho, coba ge aing hayang ye. Wayang bae sia. Dak lo duduk bae. Yang segala dek. Kamana sia? Kiai. Geus ulah pelit-pelit sia jadi jelema mah. Kepa siapa sanu ngugurkeun ai si pelit mah. Ribu coy. Juga. Tapi na sia ulah loba-loba nya. Aong geus moal, mana mah. Mantap. Woi, koplo. Kan dibeakeun ya saing. Hampura man, aing haus. Haus-haus dicekek gepeng kuing dia. Bos, jadi jelema mah ulah emosian sia. Aya kagardu ngabeakeun es aing doang. Dasar batok. Oi Leman, batok kemana? Lain tadi di dieu. Oh, tadi geus balik. Balik kunaon manehna? Sari lah. Nobar yuk X3 lu. Ayo, ayo. Gaskeun. Yang mana apena? Yuk. Mikir dia. Ini angan ke dia. X. Wah, ketimu mantap. Ayo chat. Anjay, bohai. Wah, beneran malam minggu. Udah hujan deh. Manut-hanut ini mah. Bebek lah. Gapeng dingin nelpon. Assalamualaikum. Beb. Yuhu. Waalaikumsalam. Enak sih beb nelpon. Teleponan naon, Beb? Apa pas Udi mah? Oh, bapak mah gawe sekali. Oh. Minggu lah, aing uling dewe sia. Dek naon? Tuh malam mingguan lah, Beb. Pan beneran aing kos batur malam minggu anjing sia. Iya tuh kak Ima sih ayah yang ulin mah. Beneran sih, Beb? Oh bener ih. Oh, geus aing dana heula yeuh. Oh nges. Oke, Beb. Mwah. Kacang doang itu. Sekarang hari. Tas ya, ternyata masih Udi. Enak nones di luarnya. Kebeneran, ayo motor. Kuncian ibunya yuk. Oh, ini air jika anak soleh mah ya. Tajuk ayah baik. Dulu izin. Nih, di motornya. Oh, nuhun dia mau repot-repot. Lumayan nih ngajak di kau cuy.
Pan ulahnya. Ah. Jauh. Lupa lagi dulu. Ih. Enak bensin kan naon. Buat truk rame. Ah, coba pengen galonnya bensin. Lain bensin. Kamu tahu itu salah. Alhamdulillah. Yang berangkat cuma. Beb, aku datang. Wah, tak beneran si Aceh. Beh, jauh rapi, udah kemana gitu sih ya? Nggak selalu bohong, ilmu sih ya. Udah kemana gitu? Biasa, kayak mas cece. Embung lah. Bukan anjing sih ya. Ketumbung lah, kayak ngilujung siapa, jadi kambing conge aing. Oh, lah. Yang bantuan aing hirupan. Bantuan naon nih? Hirupan wayahna. Oh, geus ge. Bismillah astagfirullah. Bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oh, ini tuh balik deui. Ininya, oh situ. Jepang baru lah. Oi Bul, ya kita masih gabeng Ji. Kemana itu mana? Tahu yang kemana mau itu mana? Selah, ayo lanjut lah. Lah tilu. Saya lah. Wih, eta sia motor. Wah, motor rumah, ayo dah. Tahan ki kumain. Assalamualaikum, Beb. 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 Waalaikumsalam. Ih, sial Beb tuh, men cepet datang ke mana? Olah, kan bulan naik motor, lempang. Naik motor. Olah naik motor. Ih, jauh, motor saya tuh Beb. Motor si Udin lah. Ih, men bawa-bawa baet ke motor batur. Ting lah Beb. Jangan ngomongin kemana enak. Namun motor anu kepake kayak mesia. Oh, bismillah nyokot doang ini motorna. Tentu lah. Kira aku naik nyokot motor batur. Terus kira diukur be, ayo nyokot saya minum gula jeung siang. Geus lah Beb, gak repot-repot. Kesinin kopi jadi kopi. Repot-repot, ulah repot-repot. Tapi saya mah yang diizinkan kopi. Laju be laju. Kesinin kopi tadi tuh. Nangis ngantuk yuk. Kalau saya dekat dapur heula. Geus jauh kakak. Anjing muka kakak. Belah kebel-kebel. Harus bawel sih. Sia. Bawel cenah. Bulan kebuain mah. Smack lu nih. Depo. Oi Den, jangan naon sih ya? Nyojing sih ya, jangan naon. Motor aing leungit. Motor sajing sih ya. Motor aing lah. Emang motor sih kemana gitu? Karena lamun aing nyawa mah, mantak aing neangan. Ih, ohnya. Emang leungit di mana gitu? Tadi aing di mah, darab ieu mah. Pas udah aing itu motor. Emangnya motornya warna naon? Matic, motor aing putih. Kayak warna putih. Asa aing dulu mah tadi si Gabeng ngon motor warna putih. Masih gak, Be? Bener sih ya?
Oh, yang mah bener. Tanya beta kasih cabul. Oh, bener, Din. Kayaknya mah tadi si Gabeng lewat mau motor. Ramja ada si Gabeng. Ayo, tayang ke itu. Jangan kemana, Ji? Saya mengilu. Ayo ngilu. Kira mana? Ayo ngilu. Saya deh. Mau lah. Mau kemana sih ya? Yang karena lah aja tim kurang. Lah pula. Wah, beneran si Cek. Naon ya? Si Cek, mang si Gabeng tuh. Si Gabeng. Aing manggi tadi mah, cikeneh mah tadi manggi. Cek kira-kira jangan tuh si Gabeng kemana? Atuh nyaho lah. Tadi main ngomong ke aing, ke aing masih cok. Ramja ada si Gabeng. Emang kunaon gitu, Din? Atuh ada si Gabeng nyokot motor aing. Nyokot motor. Emang tadi si Gabeng mau motor sia gitu? Holah motor aing. Tanya kurang si cabul dah. Betul. Betul kan? Ayo, saya kan ayo, Gabeng. Bisa ngilu lah. Ngilu ayo. Ayo. Ayo lah. Oh, enggak saya tangan ini dah. Ayo. Si Budi dia. Ayo. Wah, motor aing yo. Ya, Sia. Si nyokot motor aing tuh beres sekali nih. Iya, nangis udah karena aneh. Tah, si Gabeng tak kamu si nyokot motor aing tuh beja. Nyokot motor sia. Cina tadi geus bebeja. Bebeja di mana meureun? Pugu aing ke HS. Pas udah motor aing eueuh. Ya mau ngisingkeun aing beje. Tadi. Antarin lah. Ya sudah kira aku sih. Wah, kalian pakai naon yuk? Bisa be. Tolong. Manusia. Ulang tolong sekarang lah. Ih, Ada. ayo. Alu, jatuh. Yakin gue bisa ke bapak aing dah. Bodoh. Yakin itu. Ayo mah. Tolong. Ya tuh kayak Imas ya. Kayaknya bapaknya. Ibu itu. Yuk, katanya sih ulah loba-loba nya. Oh, enggak semua. Mantap. Alah, ini ya Beb. Sadar ya cepat kayak mana? Olah. Tadi udah di motor ini entah. Naik motor. Motor Sarah.